Magnetizam. Istražimo snagu magneta. Jeste li se ikada igrali s magnetima? Prilično su zanimljivi jer imaju posebnu osobinu koja se zove magnetizam. Magnetizam je sila koja vuče određene materijale prema sebi. Magneti imaju dva kraja koja se nazivaju polovi, sjeverni pol i južni pol. Kada približite sjeverni pol jednog magneta južnom polu drugog magneta, oni se privlače. Ali ako pokušate spojiti dva sjeverna pola ili dva južna pola, oni se odgurnu. To se zove odbijanje. Magnet može privući određene metale poput željeza, nikla i kobalta. Zato se drže za stvari poput vrata frižidera i metalnih igračaka. Ali magneti nisu samo za spajanje stvari. Imaju i druge zanimljive osobine. Na primjer, magneti mogu učiniti da kompas pokazuje sjever. To je zato što je igla unutar kompasa magnetizirana i poravnava se sa zemljinim magnetnim poljem. Magneti se koriste u mnogim stvarima koje koristimo svaki dan, poput električnih motora, zvučnika pa čak i kreditnih kartica. Oni pomažu da naša tehnologija radi. Naučnici uvijek uče više o magnetima i načinu na koji rade. Oni čak proučavaju stvari koje se nazivaju magnetna polja, a to su nevidljiva područja oko magneta gdje je njihovo djelovanje najjače. Dakle, sljedeći put kada se budete igrali s magnetom, sjetite se da istražujete čarobni svijet magnetizma. Silu koja je puna iznenađenja i snage.